Ah, si Buyang biar rambutan na. Yang. Ah, minta itu teh Yang. Kau jawab lah. Ah. Ang elok lang yo ko kan ni nun di angkwa. Ơi, Hả? bà nhà bà mẹ đây. Tete lari teh. Hah? Lari ke Cik Buyang. Bà adik larinya tuh. Bà adik rambutan ditinggalnya dah. Tuh. Iya lah.